I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ću vam pokazati kako da imate intro, a da ga ne pravite, nego samo idete i skinete ga. Eto, za to bi vam trebao Android. Nisam siguran da li može na iOS, ne znam. A znam da može na Android uređaj bilo koji način. I tako. Znači ovaj sad se zove, napišite intro.com ili samo intro.jump i to samo izaberete vaš odgovarajući intro. Ja sam izabrao ovaj intro za mene odgovarajući, tako da idemo. Znači da prvo pokažem ovaj intro pa da ga skinemo. Ajde vidi. Ne ljudi. Dobro. Samo napišite vaš tekst, subscribe for more, eto sve vam previewujete. Kada ste to uradili, samo idete da ga skinete, to sad ćemo. 7 preview se 5%. Ja nisam siguran, ali mislim da se skine to. Nisam siguran, mislim da se skine 5%. Ovo ne skine se, mislimo sam da sačuva to. Ajdemo. Ko hoćete još ovakvih videa, ajdemo da probamo na ovom videu da imamo 7 lajkova i obavezno lajkite subscribe. Znači ovo ste 7 lajkova za još ovakvih video. Da. Čekajte, ajde re. Eto, čime smo napisali, samo idem ovdje da se skine na skroz desnom uglu. To se skine, evo skida se. I ajde da ga vidimo ljudi. Na moj kanal, ali možda, nisam siguran. Možda ću ga staviti. Čekajte. I ljudi, to bi bilo to. Sve za ovaj video. Ako vam se svidio video, ostavite obavezno like, share, subscribe i komentar. Ako hoćete još ovakav video, znači, ajmo da pokušamo, ne 7 brate, 5 lajkova za još ovakvih videa i ostavite like, share, subscribe i vidimo se do sljedećeg videa. Pozdrav, čao.